أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. مسيبة جلبة تدبه هيدا ويأ إنا لله وإنا إليه راجعون. hande alluwal meɗen sumayengal ko yowondirta ko ndi fiinde fatunde ɓe mawɓe meɗen ɓe sheyhuɓe meɗen ɓe kohoɓe meɗen ɓe tedduɓe meɗen teddirɓe diina teddirɓe l'islam teddirɓe daranagol leydi nin daranagol ɓiɓɓe leydi daranagol ngal leñol Elaji Usman Balde Fatako. Miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala ko adimi natande yewtere anden yo Allah yaafo ɓe mawɓe meɗen, yo Allah yaafudu ɓe yaafaɓe, yo Allah taw hara Allah yaafike ɓe so ƴettitiɓe. Allah ƴettitiɓe nder ndu lewru teddundu, yo Allah teddimɓe ka nder qabru maɓɓe nyande o daro yeeso joomi maɓɓe wano teddinirɓe hoore o aduna. Jaka yo musidɓe julɓe tedduɓe heɓugol jawdi wallahi haɗata jaka mayde. Jaka yo musidɓe julɓe tedduɓe heɓugol sonnaɓe labaɓe ɗoftiɓe jaka haɗata mayde. Jaka yo musidɓe julɓe tedduɓe heɓugol ɓiɓɓe worɓe e rewɓe haɗata mayde. Jaka yo musidɓe julɓe tedduɓe heɓugol jaahu haɗata mayde. Jaka yo musidɓe julɓe tedduɓe heɓugol teddungal jaka haɗata mayde. Jaka yo musidɓe julɓe tedduɓe heɓugol laamu jaka haɗata mayde. Jaka yo musidɓe julɓe tedduɓe heɓugol duuɓi haɗata mayde. Jaka yo musidɓe julɓe tedduɓe heɓugol cellal jaka haɗata mayde. Jaka yo musidɓe julɓe tedduɓe wona dambe, wona ngari, wona labeede, wona kanugol, wona juutugol, wona raɓɓiɗugol, wona wonugol gorko, ma wonugol debbo, ma wonugol paykum, ma wonugol mawɗo, ma wonugol dimo, ma wonugol jiyaɗo, ma wonugol danejo, ma wonugol ɓalejo, hay hunde ala jaka ko haɗata mayde. Allah daali ko kullu nafsin za'iqatul maut. Kala marɗo wonki, kala jow wonki jaka meɗay mayde. Ɓe mawɓe men fatiɓe ɗo siko jawdi luttinayno ɓe yahatano, siko sabu ɓiɓɓe ɓe yahatano, siko sabu jaahu e teddungal ɓe yahatano, siko laamu e yiɗede e dartagol e ngorɗugol wallahi ɓe yahatano, siko heɓugol duuɓi wallahi ɓe senotanoko, siko okkede cellal wallahi ɓe yahatano. Jaka yoɗiɗo fop haɗata mayde nden ko ɗum Allah daali fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Si hewti ɓe nennantake sa'i hun gotum, si hewti ɓe adintinantake sa'i hun gotum. Ɓe mawɓe men fatiɓe ɗo wondude e fatiɓe julɓe ɓen fuu adiɓe sakkitiɓe en turike Allah yo Allah ho yaafoɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, miɗo wasiyo hoore am, wasiyo en fop meɗen ɓeyden heblanagol ko wiyete ko mayde. Ko mayde sendidirta hakkunde giɗo e giɗo muɗum. Ko mayde sendidirta hakkunde yiɗidirɓe. Ko mayde sendidirta hakkunde nene e baaba. Ko mayde sendidirta hakkunde ɓiɗɗo e nene. Ko mayde woni ko sendidirta hakkunde yiɗidirnoɓe. Ko mayde woni ko tippinta goɗɗo e jullere laamu. Ko mayde woni ko imminta goɗɗo e hoore jawdi makko. Ko wiyete mayde ko ɗum ɗo woni ko muncata kala ko wiyete tuyoji. Wa ma hazihi lhayatu dunya. Jaka yo ɗan gurnanɗa wonari illa mata'ul ghurur. Si wona dakam mehum hodaykum jamfotokum yo Allah dandu en non aduna jamfade en. Musidɓe julɓe tedduɓe, teddugol moƴƴugol haɗata goɗɗo maya.
si wona ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fatutanoko. Musidɓe julɓe tedduɓe, bonugol wonugol kefeero geddo Allah yedda haɗata mayde. Si wona ɗum fir'auna mayatano wi'uɗo ana rabbukumul a'la, ko min woni Allah mon ɓurɗo towude on, kono pellete o yahuno. Musidɓe julɓe tedduɓe, jaka yo jogagol jawdi kadi ɗum kadi haɗata goɗɗo maya. Sina ɗum sifa Qaruna en ɓe fuu ɓe mayatano. Wona kulol Allah woni ko luttinayma e aduna, wona bonugol woni ko luttinayma aduna, wona moƴƴugol woni ko luttinayma aduna, wona jahuma jawdi woni ko luttinayma aduna. Bandirawo tedduɗo, kotirawo tedduɗo, babirawo tedduɗo, nenirawo tedduɗo, wakkiloɗen gollanen ngal nyallal nyande surroɓe arti. Hande ɓeɗo wona jawdi, wona hay hunde. Hande ko ɓe luttiri wo ko golle maɓɓe moƴƴe ɗe ɓe gollunoren. Dullele ɓe etike ɓe golli yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki. Si goɗɗo laatike fure o maayi, ko piiji tati woni ko ɗowtatamo. Piiji ɗiɗi yilto, o luttitay gotum pettika nder qabru makko. Ɗowtaymo ɓeygure makko nden. Hande adna Allah on fop mo beno heblade, wonɓe yaasi, wonɓe nder lagine, fi taweyagol wattingol Alhaji Usman Fatako Balde. Yimɓe maɓen ɓe ɗowtete, jawdi maɗin kandi ndi ɗowtete. On tigi wattete nder otowal, otoje wonɗe leaks, haranno climatiser ha moƴƴi, ambulance ji labaɗi, ko ɗum on tigi tumbete e muɗum. Kono ɗiɗo fuu otoje ɗen fuu ko ɗe ɗowtayma ko haka natugol ka berɗe. Ɓe innay otoje ɗen natata ka nder berɗe, ɗe yanganino ɗaɗen ɗe waɗe sera. Yimɓe maɓen ko an e ɓen ɗon tippodata ka nder ngayka. Kono mo tippoduɗa to wona kawuma, wona bappama, wona ɓiɗɗoma, na kotirawuma, wona miññirawuma, wona hay e goto tippotoɓe ka nder qabru. Fi lelnugol ma innata acce mi waalo takko baba, maɗum acce mi waalo takko koto, ma mi waalo takko bappa, ma mi waalo takko kawu, ma mi waalo takko o giɗo ammu mi welduno. Wallahi hay e goto e meɗen waɗano ka adiɓen, wona ka enen sakkitiɓe ɓen ɗo woni ko waɗata, sifa ɗum waɗata ila yawmel qiyama. ɓen ɗo ɓe lelnama ha gayna ɓe yiltoɓe ƴewa. Jawdi ndi yiltinoke, siɓɓe ɓen kadi ɓe lelnima ɓe ƴewi, umbiteɗa. Ko an e hombo umbitete nder ton, ko an e aaden goto, ko an e hunde wotere, golle maɗen imma moƴƴe ɗen ma bonɗe ɗen, ko an e ɗe umbitete ka nder qabru. Malayka ara imminama, joɗɗinama, man rabbuka, ko hombo woni jomima, man nabiyuka, ko hombo woni annabajo ma on, ma diinuka, ko honɗum woni diina ma kan, ma kitabuka, ko honɗum woni deftere ma nde. En ɗo ɓe landotoma ton. Man amila salihan, kala goɗɗuɗo ko moƴƴi, kala golluɗo ko moƴƴi fali nafsi, o gollani hoore makko. Wa man asa'a, kala bonnuɗo kadi ko boni, fa alayha, ko hoore makko woni ko waɗani. Wa ma rabbuka, joomi ma siforari, o laataki bizallamin ko toñayɗo lil abidi, wonande jiyaɗo. Musidɓe julɓe tedduɓe, mi toriki Allah yo Allah yaafoɓe wondude e dendangal mawɓe men fatiɓe. Yo Allah okka on fop moɗon ko wiyete kon battane moƴƴo. Musidɓe julɓe tedduɓe, bani adama si o laatike fure, golle maɗen fop harayɗe dariki hande kadi. Siko voyage aynoɗo Dubai, ma Chine, ma Hong Kong, ma yaraynoɗo Occident, ka yaraynoɗo awo haray darike. Siko finaynoɗo dawa yaha Madina, ma Matoto, ma Bonfi, ma Besia, ma kala ka yahaynoɗa e golle ma e golle entreprise haray foppu darike. Siko a yahaynoɗo ka yengema yeeyugol haray fof darike. Siko a yahaynoɗo ka jardin haray foppu darike. Siko yahaynoɗo ka ngesa haray fof darike. Siko yahaynoɗo luumo haray foppu darike. Kono ina woodi golleji tati ɗi darotako. Foti hiɗa wuuri, foti hiɗa maayi. Yo Allah arsikan on fuu moɗon gollugol ɗin golleji tawata ɗi nafete e gurnamma, ɗi nafama kadi e mayde ɓaawo mayde ma. No tawa e muɗum ko wiyete sadakatun jariya, sadaka ilowo jokkodirɗo, waɗugol koloyru, forage ji ɗin ma koloyji hara ko simple, waɗugol lekkol, waɗugol duɗal,
darnugol juulirde, waɗugol pon, jammingol alyatima, dankagol alyatima, dampagol tampuɓe, ittangol aanuɓe andeji, kala ko yowodiri e sadakatun jariya. Tutugol leggal, ilingol caangol, sodugol defte naɓaka juulirɗe, pentugol juulirde, yoɓugol factirji courant, waɗangol juulirɗe ɗen panneau solaire. Ɗiɗo fof ko wiyete sadakatun jariya, sadaka ilowo jokkodiray ɗo hara hay nyande laatiɗa fure baraji ɗum ɗo tawoyte ka nder kaburu ma. Ene musidɗo julɗo tedduɗo, yomi lando hoore an kadi landoɗa hoore ma, hiɗa mari kunɗo wi alhamdulillah si a mara etoki sanno heɓirako. ɗiɗi ko taway ma ka kaburu ma ton honɗum, aw waladin salihin yadu ula, ma ɓiɗɗo moƴƴo, ma payku moƴƴum kun accuɗa ɓawo ma hino toranoma. Foti non ko ɓiɗɗo ma reedu, foti hara hina ɓiɗɗo ma reedu. A dangike paykun, kun faami dina l'islam, kun jangi kun faami, kun ɗo sitoroyke Allah yo Allah yaafoma, Allah yaafotoma. Si tawi ko ɓiɗɗo ma reedu, ɗon kan haray itti e sikke. Hiɗa mari ɗum ɗo wi alhamdu wa shukru lillah. Si ala wakkilo daɗo daɗitoɗa fiya heɓu hara nyande mayɗa wo ɓiɓɓe ɓe wi'ay ɓawma rabbi joomi irhamhuma, mi tori kema yurmenene an e ben an kama rabbayani sahira, wano ɓe yurmiranolan fewndo mi wonno bobo. Tati ko honɗum aw ilmin yuntafau bihi, ma gandal wonangal nafitorede e ɓawo ma, gandal ngal jannuɗa goɗɗo, ma ngal wonɗa sabu goɗɗo jangi. Foti ko an finansi, foti ko an jangi, foti ko nokku on, foti ko paykunkun, foti ko moko ba on, foti ko defte ɗen soduɗa muula sakituɗa hara ɗum no naftorede ɓawo ma. Sa tindini ɗo goɗɗo suratul gotol wuruɗa mayɗa fodde himo gollitirde ɗum ɗon baraji ɗin tawoyde. Siko hadis goto jannuɗa goɗɗo, siko masala goto faljituɗa goɗɗo ka nder dina, wonanima sadaqatun jariya aw ilmin ma gandal yuntafa'u bihi, wona ngal nafitorede ɓawo maɗa. Musidɓe julɓe tedduɓe, wata goto e meɗen habbo hara ko tuma mayɗa ɓe ittanama sadakaji. Ittu sadaka ko adi a ittanede. Musidɓe julɓe tedduɓe, wata goto habbo ko tuma mayɗa ɓe du'anoma, torano hoore ma yo Allah okke battane moƴƴa, ko adi ɓe toranade ma. Musidɓe julɓe tedduɓe, mo be yo wakkilo juula ko adi o juulede. Mo be yo wakkilo hula Allah, toro Allah subhanahu wa ta'ala yafuye ko adi hewtande mo ka hewtanta goto kala e meɗen. Ko wi'ete mayde, ko wi'ete mayde no waywa tasihum, goto kala e meɗen yaray ko wi'ete mayde no wayi wanowa dambugal, kala joma wonki natiray e maggal. Ko wi'ete mayde no woni suudu ko jogindu dambuɗe ɗiɗi, aduna on non a natiri e ngal ɗo, a yaltiroye kadi e ngala. Ko honde tuma no mayde nden nangatalan, wallahi mi anda. Ko honde tuma nde nangayma, an kadi a anda. Hay e goto anda siwana subhanahu wa ta'ala. Qul innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mayde nde wonɗen e dogude nden, on hawray e mayre, on fottay e mayre, haraka ka habbaki. Mayde non nde hino ara e goɗɗo wo, kaka azanda makko on, ka programme ji maɗin hattini e ɗuɗugol, ko ɗon woni ko mayde nden arata on tigi. Ko ɗum sinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki, akthiru, mi turike on hebbine ɗuɗɗine min zikri hazimil lazzat, hewugol jantagol ko ko muncata ko wiyete tuyoji belaluji wonki e aduna. Wallahi musidɓe julɓe tedduɓe, si mayde alano, hara mayde alano, no wodi woɓɓe haray ɓe heɓino ɓe horira, ɓe asiri gurdam maɓɓe ɗan, kono wal akhiratu khairun wa abqa. Laakara on ko kanko ɓuri e moƴƴude, laakara on ko kanko kadi petti woni ko heddoto. Ɓeɗo na galleji, wona otoje, wona cuuɗi, wona jawle, wona ɓiɓɓe, wona jaahu, wona teddungal, wona laamu, hay e hunde ala ko bani adama doganta kon e hoore o aduna, si wona Allah okki Elhaj Usman Balde Fatako. Kono hande honto tawi pellet koko Allah wi'i kon, haray ko be si noddama si hewti ko be on tigi noto. Ɓeɗo notike noddado joomi maɓɓe, yo Allah taw hara Allah yaafike ɓe, so ƴettiti ɓe sabu teddugol ndu lewru sumaye. Hande kamɓe Allah okkiɓe ko wiyete battane moƴƴo, ɓe timmi e juuɗe julɓe ɓiɓɓe maɓɓe, ko alhamdu wa shukru lillah. Hande ka aduna on fewndi ɗo, sa heɓi ko kipama
longina ma kalimatu tawhid kalimatu shahada sintira ha maya no tawa e mandeji moƴƴi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna kala e moɗon tawata kongol makko sakkitirongol ko hoore o aduna ko la ilaha illallah o natay aljanna yo Allah okkaɓe okka en fop meɗen ko wiyete aljanna wondude dendagal mawɓe men fatiɓɓen. Allah mi torikema ko lewru sumaye ni hande ko tenen nyande joyi sumaye Allah mi torikema wurnumen haka gurnanɗam moƴƴani men. Allah nyande anduɗa ko nden nyande mayde nde woni ko moƴƴani men tawoy golma Allah mi torikema ƴettitumen nden nyande. Allah mi torikema ɓay ko an woni toroteɗo jaabina a jaabinay okkora goɗɗo haysi o torakima yaafo dendangal mo mawɗo mum faati. Allah men torikema ɓay pellet sa okkimen men fop amen ɗuydatama sa ɗali men hay hunde ɓeydatame. Allah mi torikema okkumen menen e ɓeygoreji amen e dendangal mawɓe amen fop jannatul firdausil ala sabu teddugol ndu lewru sumaye. Allah men torikema ɓay pellet sa torama a jaabinay ko an inniyo men toromo a fodime ngal si men torikema a jaabinanay men. Allah men torikema ittan kala anuɗo ande makko, kala ɓittiɗo ittan mo ɓittare makko, kala huluɗo holnumo ya rabbal alamin. Allah mi torikema okkor ɓiɓɓe lagine laamu fewngu nunɗugu hulowu Allah. Allah mi torikema waɗu ɓiɓɓe lagina ɓen fo fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah. Allah liɓu giggol e yurmede hakkunde ɓiɓɓe lagine e dendagal ɓiɓɓe julɓe ɓen fop ka woniri aduna on ya rabbal alamin. Si moyowo o moyi haray en jango si tawi jon jango jaɓi ka alluwal meɗen sumaye e 15h00 heure de Paris ko wonno ka ɓawo caméra hum ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles. mi torike on fop yarlagol yarlano Elage Ousmane Fatako Balde. Allah taw hara o yaafike ɓe si o ƴettike ɓe tiɓe. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzula wa wasi madkhala واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا إذا سرنا إلى ما سار إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.